he convoy lir thein zui hi khovela ven himna khau ber mai ania convoy ven himna security pek dan hi chu US president ven himna ai poin apoi mo jok mai thei ani elir thein zui hian ral thuam la tak tak te chu mun khat atangin mun danga an thiar thin ani thirlai hian he convoy hi an bei pal hlo chuan khovela ral thuam la ber ber te hi misul kuta alu theya chu chuan ram pakhat zau nilovin khovel pumpui chunga harsat na lian tak athlen the ani chuwang tak chuan aven himna konga hian nin thla da na chete po om tur ani lo America ang ram thil ti thei super power hian hetiang nuclear weapon te hi engtin nge an thiar chu thin le e convoy a hian englir thei nge tela beina an to thu thuna federal agent te hian engtin nge an ma chon thin tuntuma chuan hemi chongchang hi kan saidon ani khovel pumpui hian nuclear ral thuam singkha sang ni zanga sompanga zet aneya chumi zinga sanga zali sompakhat chu America rama hian a oma America ta ani heng ral thuam de hi America mun sang sanga ani semdar veka ral thuam man lai active weapon te chu US Air Force military le Navy submarine te anda ani mase heng zinga sang chuang te hi storage mode da chat ania North America mun sang sanga anom bok engwangin nge nuclear ral thuam te hi mun sang sanga anda dar thin na chan nuclear ral thuam te hi mun sang sanga thuruk theyang berin anda china he riatna information hi thilpoimo top khok ani hetianga anda chan chu mel malamin ron beise kan ral thuam zong zong anti chiat vek lo na nani hetianga anda dar hian mel malamin min be poni se ral thuam zong zong voi khata ti chiat vek a harsa a mani invenan ral thuam tlemtal alabang thei chin ani mase heng ral thuam hi mun him taka anda to ni chuan engwangin nge mundanga da son le angai thin na chan a chan lian ber chu encol maintenance ani wangani sipai ral thuam pangai encol angai chinang bokin nuclear ral thuam te po hi encol reng ngai an nia indona hi a thlen reng lo awangin heng ral thuam te hi man lovin an reng china chuwang chuan a chunga khol mechanical part te hi atui ek thei ani chumai baka achunga plutonium le uranium te hi ahun taka an lahman tlak empty uluk taka enfi reng an ngaya ahun taka man andu huna alo chiat pal lo nan an fim khur ani chuwang chuan heng ral thuam te hi mun poimo strategic location a anda thin ani US a chuan heng nuclear ral thuam enkol le ven himna security mopurna latur hian agency ranpa National Nuclear Security Administration NNSA anti chu an omani mun poimo atanga nuclear ral thuam son chua angai na chan dang le chu ven himna chungchang ani theibok entirnan heral thuam da na mun hi mel malamin an hre chuak ti intelligence agency 10 an hre chuan mundanga an son le ngalwat angai chain ani heng nuclear ral thuam da na mun hi ven himna akhau ema phalna lova anaya kalsim simpo a theilo ani mase mundanga son ani chuan khopui pumpui voi khata ti chawek thei ral thuam la tak chu kan ni tin kong man public rota nge chuan an tlan pui angai ta thin ani mun thuru remote location aum chung chuan a him viawa mase kongpuya alo chu rol hian aven himna chu a khau theyang ber le a khir theyang berin an kalpui ta thin ani he har satna ma chon tur hian US sarkar chuan agency ran palio leo adina chu nuclear ral thuam te ven himna chau thok tu anni sipai lir thein zui military convoy i mu thin te hi atlang puin US a nuclear ral thuam mun khata tanga mundanga son natura ven himna na thok thin te anni nuclear ral thuam purna transport hi thilna mai anilawa ven himna khau ber chi man ani chin
he convoy a hian police le sarkar lai pui agent te an thokhova kong laka har satna omlo nan le tlung taka an kalna hmun tur an thlen thei nan rom manna felvai takin an siam thin ani lirthei an man tam takte hi armor vehicles ania chunglama chungte tan po him tura an ton ania thatheng bera siam ani heng ven himna na thok tu te hi uluk taka training pek to an ni hloma thil thleng thut theilaka in ring rengin anom thin hetiang khopa ven himna khau hi khovel mun sang sanga nuclear bungrua le ral thuam te him taka son kual ani theinan man thin ani he convoya lirthei ven himna armor vehicles chunga hian mani in vena tan automatic machine gun vua ania mase heng ral thuam te hi la om a thlen hun chawa mantura ro man ani nuclear ral thuam phurtu ber truck hi thom ommi lova be pal ani hlavin heng agent te hian thil te thamber po ngun takle uluk takin an thli thlai reng thin ani convoya lirthei zongjong te hi radio mangin anin biak po reng angaya chu in biak po na chu channel sang pathuma an then ani channel pakhat na chuan be na athlen thu thuna lirthei zongjong te anin biak po nan le anin chanpui nan an manga channel pani na ero agent te chuan malama tlante hne na tangin chanchin thar dang an la le thin ani sarkar dan SOP pangai chuan nuclear convoy a hian armor vehicle pasari aum tur ania panga chu truck zui turin le adang pani chu kilometer khat zeta hla ma shroi turin anda thin reilo te hnuwa chanchin anin zot ton reng thin ani inbiak po na channel sang sang an man chan chu an mani be tum tu ten radio channel pakhat lodang po ni se amalama lirthei dang pani tlante khan channel dang mangin thil thleng an hriatir vat thei ani inbiak po na dang le chu emergency control center nen ania he center a thoktu te hian har satna a thlen thu thuna convoy chu an thli thlai renga backup force sipai champui tu tur an tir ngal thin ani chutinga sipai thar an lo thlen huna po dan SOP khautak noya chau anin bepop thin ani champui tura local te chu police po ni se sipai po ni se control center chuan an pani hna hian code word thuru an pvv ani chu code word thuru chu ain mil malo chuan tuma anin rington lova anin chanpui theilo ani hetianga anti chan chu misual ten police lememo sipai lema inthuamin nuclear ral thuam kha anlak saklo nanani hi andan SOP tamtak singa pakhat chau ania harsat na sang laka anin veng thiam ani tin nuclear ral thuam phurtu truck ngei po hi truck satli anilova he truck ven himnan hian ania ven himna zongjong po hi an siam he truck hi abik liwa siam ania he nuclear ral thuam phurna truck chungchang hi kan bi chiang le donanga he truck hi thil la tak phurtura siam ani awangin a body hi steel khau tak man ro satli mai ni lo khol changkang zok grinder le drilling machine point anti chia zo thailo tura siam ani accident thleng thut se a body hi a khive mai lova mei pui chunga po dakar tam tak chung a chunga ral thum omte him takin avong thei ani he traka akhal tu thutna driver cabin po hi bom le zen laka him tura siam ania akong kharte hi chunglama tang chawa hon thei ani he trakhi akhau rolin arit a ari zong hi kg sing hi sanga zet ani ari ema wang hian atlan chak theilova kong koila ya po herkual ahar hle ani he trak ri na chan hi ahim na pakhat ania trakhi ake chein leya tluta se ari ema wang hian nu sonemo lakson mai thei ani lo ani trak chunga hian ral thuam chu omlo ma se adaluna container onna tur chabi hi azui tu agent hne na po omlo ani electronic lock khau tak mai aneya achabi
digital key chu National Nuclear Security Administration a chau aum chin ani chuta misual ten trak chung chu lo ti chhe po ni se an lu rualin automatic spray ganin alo kap ngal don ani he spray hi aban a mishing taksa abe chuan jetson harsa khopin atiboi vek the chuti chungpoa lola cheson the an om chewani chuan trak chunga hian electric shock na tak mai inlam aya electrica na sa zok chu pek ngal ani bokang he convoy lir thei in zui zong hi chung lama changin helicopter pathin anvil reng boka helicopter tui atlem chuan andangin anon thak ngal thin ani heng helicopter a hian sipai backup force an chung renga ral thuam himnan chuan engpo tian huam ani heng ven himna khau taka wang hian America chuan nuclear ral thuam hi misual kota alut ngai lova America chanchina voisang chuang ral thuam hi an thiar kwal to a mase voi khatma be an la to ngai lo ole khang te kha tunchuma nuclear ral thuam mun sanga an da dan le an son dan pi elama an ven him dan kan taran thei chunia hemi chungchanga hian enge ngai dan hi nei vele comment section loma milo share tir ve donia tunchuma tan chuan khati zong khani ye